Hadin bon kenta kajing ap ikajing le post mortem ya kabasa jong samla Phiban kentiu sun ha civil hospital Shillong hakano phaising jong sautare urisa arja apply ki bahaïing ke leyok priang pat ya kabasa jongka manlek thang don buram ya ka shalashnong na kaliang gi bahaïing ke samla Phiban kentiu kilaong bagi lay trei lang wat kibor pulit bat kin om sha lada kibor ka an ki ailat banom le post mortem ya kamat usamla wan bok lang kurba ubia ja lang bat ke samla Phiban kentiu nadok ar pautre unai lur arja apply kumban syukro baya ki met yap jong kini ki samla lalap menakalai bat kesau tarik urisau arja arpulai na kate kawa kabalong riat bah kampaji na kasnong trau lada pile ya ikan thai ke pile lang shynrang kata kan don ga charger ko biang le kalom long ba kanom no siliang dari pile tang ikan thai pim pelak shynrang ta kata kalong ga no siliang kata ga yu bang sio sno mane ndai mane ndang la su thu sha ni ki pulet ki ong ba hab le lang tingi ru man si na ga liang ga ye he ile ong ba mat ya chakmat ke ga ba ki dei ban le pulet nomor mar na do si ni kong ka ba ngil IT kum ga ye ro ngil IT pulet te knang ba kan dam ga ji tre ka ba bah bajan mal kulit tengi ring ong to kemanyak cekmat kita kaji nilai post mortem ini kan kuat sih kita ban la exception